الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم نتكلم حول النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق اليتيم والمسكين والأرملة. كيف كان تصرف النبي مع هؤلاء إن شاء الله. برايد عزيز إيرو أمي بحثا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وما في يتيم بكردي سيوية يعني ودبين چه سيوي أبي كدي بابي تنا وكيدي چه نابي بكردي بيجن سيوي ناف كيدنه چه تنا سيوية باشد ما كردي هم جي دارت كياني. پیغمبر صلى الله عليه وسلم لهمبر يتيما حق آخفتن و تفجر پیغمبر لهمبر إنسان سيوي زاروك سيوي چوابو أمي أنا بحثي بكن. أولا فلنعلم هذا كما نذكر كثيرا من غاية الإسلام أن يحمي الضعيف والمسكين وأصحاب الحاجات، وأكثر الناس ضعفا هم الأطفال وكذلك الأيتام الأرملة والمسكين، هؤلاء ضعفاء وأكثرهم ضعفا وهو اليتيم. لنرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أو قيم الإسلام يهتم باليتيم. إيرو تسامي بحثا شبكن برايد عزيز بحثا يتيم سيوي ام هردم دبارت کن ام بجن غایت دین خدا پاراستنا ما في کسی بندست و فقیر و بیچاره جوان انسان کو زیده محتاجن بیچاره نه امکان وانتنه زاروکی سیوینه بافتنه دیتنه والگورا شریعت جبیر وانه کند اسلام دا که هات گوتن یتیم دبی فاقد الاب یتیم اوک بابی مریه یعنی اجال جمع کرده بلکی اوک بابی دیای دمرد بین یتیم اجر بلکه مساکن و بیشن یاج سیویه فقط زمان عربی دا یاج الگوره شریعت اسلامی اوک بافتنه جراته گوتن یتیم اوک دیای بمره جرا نای گوتن یتیم نای گوتن سیوی لورا باف دوار دروایه باف قوته باف کارا زاری که خب پاريزه فقط افده گوا کبتن براست زارو که خود پاريزه فقط به قوت و بیچاره یعنی جبروی اوک بابی تنه جرات بیشن یتیم اف یتیمی هانه جوان کسی که اسلام یتپارزه لی خودی در تدبیم آلیکاریه بکن برا حقی برزنه به انسان که فقیره انسان که محتاجه. طبعا من حكم الاهتمام باليتيم اليتيم هو ولد الذي فقد أباه باللغة العربية أو فوق الإسلام نقول يتيم الذي فقد أباه هو اليتيم. اليتيم وهو صغير يفقد الأب إذا ظلمته أهنته لم تكرمه لم تعينه هذا يؤثر في نفسه كثيرا قد تكون قد أفسدت عليه مستقبله. فلنعلم هذا من حكم الموجودة في هذا الاهتمام في هذا الأمر. أنت تحافظ على مستقبل طفل واليوم طفل ربما لا يشعر كثيرا ولكن ما تقوم به في حقه يؤثر فيه ترى أثره أو هو يرى أثره في المستقبل. لذلك الإسلام يقول الرجل المستقبل أو المرأة المستقبل الأم المستقبل نهتم بها وهي صغير وهو صغير فحينما يكبر حتى يكبر ويكون حياته مستقيما لا يوجد فيها تشويش. ولكن إذا أسأنا المعاملة وهو صغير في الكبر سيكون حياته غير متوازن هبوطا ونزولا. لذلك الإسلام يهتم يقول نستعد أو نعده للمستقبل. تشتكي جبير وانكن جي حكمتكو اسلام دبيجا گوی خوبدن یتیما بدن سیویا آلیکاریا وان بکن قیمت وان حکمتک تشتكي به حكمتنا يعني حاشا ربي عالم جاهل و نزان نك تشتي به حكمت من حكمتي وي ان مزن ايرو دكتور وي تشتي تبد بيجن عالم وي تشتي بيجن زاروك يا بچوك زاروك يا سيوي ابيك دي باوي وانتنا پر فقير و پر محتاجن دما کو د پچوکیا خدا ظلمکی خرابیکی نحقیکی لوان ورا کرن ابیا عمر وان مازن هي وقات بير دبن مازن دبن عمر وان حياته و حياتك نورماله پچوکی ظلم دیتنه وكنا تخنجرك الكذبه وان قستيه وفان فقيره تبي خنجر مازن دبن يعني او محتاج فقيرا بريندارا بترسن دلوان شوته تشتكي كذبه در حال دگرين باوریان بوان نایلورا کی چه سر وان خستیه هما سر وان خواره یعنی اوج بیر وانکن مثلا د تاریخ کردا دا او کنه دبیجن دنگ بیش وزان دنگ بیشن اگو هاد بیجن تماشا کن بلکی صادی نوت دنگ بیجه می کevin توان یتیم و سیوی هانه بونه
يبدي بافتنا بونا ظلم الوانهات يكرن دردو كل خو كلاما قوتنا درد خو مصیبت خو بندستی خو ظلم خو به کلام گوتنه یعنی کلام جوانا دنگ بیجی کرنه او سرویا گوتنه و سرویا گوتنه لورا بچوکی گلک ظلم الوان هاتیه کرنه حیات هم بخواین تماشا کن صادینات وان تب انسان و ساکینونه یعنی ایرو دنگ بیجی ایرو بیه صنعت جوانا فقط ابی می بره اوانا تا فقیر بندست و مظلوم بون حیاتك و ساکینو هات بو سریوان. طبعا وربما من أجل ذلك الله عز وجل جعل نبيه يتيما حتى يشعر بقيمة الأيتام وهو يتيم. لذلك الله عز وجل ذكره بهذا الشيء التعاطف، ذكره بالتعاطف حتى لا ينسى الضعيف. ألم يجدك يتيما فآوى. شوف الله يذكره فأنت كنت يتيم فآويناك سلمناك لعائلة يهتم بك. لذلك يقول فأما اليتيم فلا تقهر. شوف أنت كنت يتيم فقد هيأنا لك من يحافظ عليك، فإذا أنت وجدت يتيما حافظ عليهم. كم من الحكم الموجودة في هذا الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما وصغير حتى يذوق طعم أو مرارة اليتم، فإذا أصبح كبيرا وصاحب ملك وصاحب قوة ما يقول في حق الأيتام يخرج من قلب عاش هذه الأيام، وليس من رجل يقول من عقله فقط، من شخص عاش هذه المرحلة الصعبة عاشه حتى يقول. لذلك الذي يعيش شيئا كلامه يكون مؤثرا أكثر من الذي يقول فقط. النبي عاش يتيما وكلامه كان هكذا. الله عز وجل ذكره وقال كنت يتيم، وبعد ذلك خلي بالك من الأيتام. تشتكي دنه پیغمبر مجد علیه الصلاة والسلام یتیم بود، زانن یتیم بود. هیچ ذکی دایکا خدا بو باب رحمت کرد، عمری بو 6 سال دایکا ویج رحمت کرد. بلکی عالم بین جوی حکمت هانه کو پیغمبر خدا یتیم هیچ صبر و آگهدار یتیما به. چعب خوب دوان دست خود درجه وان بکه وان یتیما بندست نمینن. بلکی وند زانن هنک تشت هنه مرف دخوینه فقط حیاته دادتنه تندیته فقط تخوینه يعني. هناك تشت هي تخواندية و تجيانجي كريه تب شعبي خديتيه يعني. ام جرا بزمان يرود بجن براتيك او تأوري. تأوري تشتي خدا تبي او براتيك هاتيه سرته. رب العالم يجيب في تشتي اني سر پیغمبر و يتيم هيش جوان زانبه يتيم بون چنه بباوي چيه بدايكتي چيه ديتنا بافتنا تشتكي چوايه رب العالم و يتيم هيش. و صورت ضحا دا رب العالم اوی تشتش پیغمبرات بجد و مات یتیم نبوی متکر خواهی مالباتکی مشترا چکر مامی ولی خواهی درکتن با پیری کالی ولی خواهی درکت یتیم بوی داویه یعنی خودت خبیر آوی دویت یتیماش بیروانکی ها بنه. اولا خودت خبیر آوی دویش بیروانکت سیوی بوی بابتت نبو به خودی بوی مهنک انسان اشترا پیدا کرد بون التا خودی درکون ت داویه تزانه یتیم بون چیه یعنی حیاتا پیغمبر بلاک یتیم بو دما کو پیغمبر یتیم آزدید دست خود سر واند دا آلیکاری واند کر رحمه واند کر ابي قص بيرفانكن يعني. وحينما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الأيتام نراه كثيرا يهتم بالذي يهتم بالأطفال. وهناك حديث نبوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. هكذا يعمل يعني أنا واليتيم هكذا في الجنة، حتى نعلم ونذكر ونهتم باليتيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين يقول الذي يهتم باليتيم ويقوم بكفالة اليتيم فليعلم نحن معنا هكذا في الجنة. وكم لنا من أيتام أخذنا حقهم وظلمناهم. مثلا پیغمبر مد حدیثه که خودت بیست چی صلی الله علیه و سلم جوانه که مسلمان ده پراتیک دا قیمتا سیوی زانبن پراتیک خدا نصیحت که و مزگینی که خیره دوان ده به از پیغمبر ده به از اوی کسی که خدمت یتیم و سیویات که ده جنت دا اموهانه اپی چی وی تلیانه اموهانه الکه لکه هفن جوانه که انسان جسارت وره که کیفا وره بجه از اجبی یتیم را خدمت بکم از هرم ببین جیران پیغمبر شرف کیش بیا ماستر هیچ مسلمان را یعنی مسلمانه که خودی ایمان
ان شرف مازن او پیغمبر جیران هبن جیا ماستر شرفتنه يعني تبي جيران پیغمبر ای پیغمبر جی علیه الصلاة والسلام بحث المجا زیده نکریا تا قصال مش بکی تا قروجی بگی وانا تشت زیده نه يعني باشن فقط تشتکی کو گلک انسان قیمت ناده که پیغمبر وی کریا بیرا انسان دبه از اوی کسی کو لیتیم خودی درته آلیکاریا یتیمات که جنت دم آواکینونه ملی هفت که او قصا خير كما ظنك إنسان قيمتها يتيمة بزانبه. طبعا مع اليتيم هناك الأرملة المرأة التي يموت زوجها، والمساكين كذلك من الضعفاء الذين يحتاجون إلى الرعاية، فالنبي يحث المسلمين على أن يهتموا بهم، ويقول هكذا في حديث النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار، الذي يقيم ويصلي بالليل دائما صلاة الليل، والذي يصوم بالنهار كم له من الأجر، أو الذي يجاهد في سبيل الله كم له من الأجر. ففي المقابل الذي يهتم بالمسكين والأرملة وأصحاب الحاجات هكذا الله عز وجل يكافئهم. تشتكي دنيا وانا فقير، أنا فقير ومحتاج بكردي أم بيجن جنبي يعني جناك ظلاميتنا يعني أبا بيمر يا بن بي بلكي أنا وان جنبي بشكي دولتي بردا وان قوته وان شبيه فقط براسي پر زحمته جنكي كو بشكي قدر قيمته خو بزان به قواك مير دمر اف جنانه پارو باسك افنزاني پارو باسك جنيدش كنا استو خواره ابي لا قبول كر مالتا قبول نكر ابي قبول نكر ابرا يجب سنه خد مال خد ادمينه يعني حساب كان قال لك جن هنا ظلامي وان مريان ادي حفظاروكي وانت زوجي نها تند مال خدا ما فقيري كسكي بلي خوي درك چخا زحمته يعني ظلام كاره جنك شخرابين له جن نكاره ظلامك شخرابين نكاره انجا ظلامك يرا بيجه تتخازيد قلمه بزوجي جبر خاطري كو افجنا هانيجي حالي زحمته افجنا بظلام وانك انا فقير ومحتاج برو امكانه وانتنن پیغمبر جه حديث اكيد بيجه دبي وان كسب خدمته وان جن بظلام. طبعا فردش قال مرب آگهدار بانه كو بنيتك خراب مقصد جنكيه گشتي عمركي خديتنا آليكاريتنا محتاجه نكو بنيتك خراب وشيطان او تشتكي اسلام يا قبولناك واخلاق انسان بشرف تافتنا لجنك محتاجه كو يا يتيمي وهنا فقير سوي وهنا دبي او كسي كو آليكاريا وانت كه خدمته وانت كه يعني تشتكي جوانا دستينيت بركي ديوان مالا وان چتكي سيرا يعني دست خود ديوان ابي خدمته وانت كه دبي وكي نوي كسي كو دريا خوده دا جهادت كه ريا جهاد خوده دا پر خير ايمازنك مجاهده في سبيل الله فيجن خير قويه پر مازن هي ياجي او كسي كو بشب لمشت كه برو روجي دغره خير ماجي پر يعني يكي هارو بشب لمجات كه هارو روجي دغره خير او چخا زيده خير کا گلك بقاس خير اوان كاسي كو خدمت يتيم وسيويه ومحتاجه او جنه بظلام راتك خيرك او قصا زيدايه. وهناك امر اخر حينما نقول اليتيم قد نظن الغايه به ان تعطيه المال وتشتري له الثوب، ليس هذا فقط، تعمل هذا وكذلك تضمه اليك وتحافظ عليك، تجعله لا يشعر بانه يتيم ومكسور الجناحين او مقطوع الجناحين، تضمه إلى أولادك حتى يكبر معهم ويشعر بأن هناك من يحافظ عليه. كذلك الإسلام يحث على هذا الأمر، أي نهتم به من ناحية المعنوية من ناحية النفسية وليس من ناحية المال فقط. لذلك يقول الرسول هكذا: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة، يعني تضمه إليك كأنه من أولادك ويعيش معك، تعينه وتشعره بأنك تحافظ عليه، فهذا الولد حينما يكبر يشعر سليم النفس، فالله عز وجل يكافئك بالجنة على هذه الحسنة الذي قمت به في حق الطفل. تشتكي دني پیغمبر بی علیه الصلاة والسلام پیغمبر مجب راستی ماموستا کی پرمازنه يعني مساکینو بیجن زانه سیکولوگ چنه سیکولوگ یعنی بانی پسیکولوژی کردید بن درون ناس پیغمبر ذاته کی پرمازنه دزانه هر تش پره بتنینه هر تش نه پره يعني لو ما اجت حدیث خدا دبی او کسی کو زاروک کی یتیم تخ نوا زاروک خو
يعني تمام تيتيم يا زي پره بدم تد مالا خدانا وره تی مالا من وره تبي زاروكي من تبي قده من هره وره دقل وان رابه دقل وان رونه دقل وان طوپانه بليزه جيانك وكوان بك او باوكو ياجي او ظلامك يتيمك بينه دمالا خدا ياجي لي خدي دركه تخ نوا زاروكي خو او انسان هانه دبي خدي جنت ددكي جنت وجبت له الجنه يعني لو افزاروك تپره بديه كي فقط بافتنه بتنه مايه هر کسی را به دور بده تلويد منه بينا تيخ نوا زاروكي خو برادقل زاروكي تب توبه بليزن هرن سفركي بكن تشتكي بكن برازانه به اوه والله واهي كلمه خدي درتن او تنابونا باف قال لك حسنك تنابونا دايك حسنك جبون الرحي او رح ظلامه بها رح ظلامه به بپرانی یتیمکو باف نادینه دانادینه ملت سر وانتخل سر وانتخه اوان یتیم فقیر مازن دبنجی هر واد ترسن يعني لو را کس کی تنه دبشوکی دا اف بندستی کتی خوی نوان اف فقیری هانه طريقه قدام بتشوك بنا كياتي رق سري وقت بيتم سوي ها سويه ما سويه وان اوان سويه ظلامتي دي وان نابه فقيره اسلام دبي بيتشتيانه نكن اب انسان هانه وان بتخن نوازاروكي خوب برا رح سويبونه نكبه جانوان رح عزته ورح ظلامتي دقل وان شي ببا. كذلك امر اخر هناك معالجات نفسيه. يأتي أحد الصحابة ويشكو إلى نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قلبه قاسي. القلب القاسي هو أحيانا ترى المناظر لا تبكي، ترى المسكين، ترى اليتيم، ترى المجروح، ترى يعني قلب قاسي هكذا، خوف الله لا يدخل في القلب كثيرا. يأتي رجل إلى رسول الله ويشكو إليه قسوة قلبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدله على أمر يقول: أتحب أن يلين قلبك؟ أن تحب أن يكون قلبك لين هكذا؟ يقول: نعم. يقول: أدن أو أدن اليتيم منك، اجعل اليتيم قريبا منك وامسح رأسه، امسح رأس اليتيم. إذا أنت مسحت رأس اليتيم وحافظت منه وجعلته قريبا منك فاعلم بأن قلبك سيكون لينا فيها رحمة. يعني هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الذي قلبه قاسي أو يشكو من قسوة القلب، يقول: اعمل هكذا قلبك سيكون قلبا لينا إن شاء الله. فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك، أي الله عز وجل يسهل لك الأمر، يقضي حاجتك. تشتكي دنه قالوا إنسانا بيخنبار ما جانا صحابية قالوا يتكي تقول رحي ما فداي به براسي رحي مرة فداي به بيخنبار بك أو قصة برحمت بو أو قصة إنسانا كي نازك ودلال بو. يعني صحابة كي تيد بي يا رسول خدا والله قلبي من حشكة، يعني قلب حشكبون معناوي دليته ناشوته ترسى خودت قلب دا كيمه انسان كي كل لازمه تجبوني بقري تديني تناقري يعني فقير ومحتاج كي ديني منظرك كي شكلك كي قرد لي مره بشوته خماويه دبي از نظام بقري هناك انسان دبي نقريمو وزان كميراني كي او قلبي يحشك بيه. يعني ايجابيات تدبي يا رسول الله والله قلبي ميقا كبره، يعني دبي اشترى بجمه شوا قلبي تنرمه دبلي دبی سیوی کی نزدیک خوب ده، نزدیک یتیما به دست خود سر وان بده، دست خود سر وان بده او داوی خوارنا خوب ده وانجی نزدیک خوبینه دست خود سری بده. یعنی دست داینا سری تشتکی عجیبه دست خود سر یتیما دیدی کابینه چه جیران تجانه مرا چه سری چه واد تشتکی تماس کرنه داین تشتکی عجیبه. دبی اویا نزدیک یتیم ببی دست خود سری بده خوارنا خوب ده یتیمی هانجی قلبته ببيا نرم ده، قلبته ببيا نرم ده وبيا حاجته تجد قدن. يعني رب العالمين حاجته احتياجاته بقدينه لو لا تبي نزيك خده تبي نزيك خده رب العالمين يجي آليكارياتك ودري خيرش تراوتك. بناء على ما ذكرنا أيها الإخوة الأفاضل، يا ليتكم تقرأوا بعض الأخبار أو يا ليت الأخبار والجرائد يعطونا الأخبار الصحيحة. الأطفال الذي الآن يشربون الحشيش، الذين يشتغلون مع المافيا كما نقول من المنظمات الإرهابية، الذين يقتلون الناس ويسرقون، يا ليتكم تقرؤون أو يا ليت الأخبار والحكومات يعطونا الأخبار أو الأرقام الصحيحة. كم منهم يتيم، كم منهم يتيم. قبل أيام وكنا نتكلم عن الخمر وعن المشروبات، أحد الأشخاص الذي يشتغل في هذه الأمور
قال 90% من الأولاد الذي نحن نجمعهم من الشوارع يشربون يدخنون يضربون بعضهم من الأيتام. 90% يتيم، إما الأب والأم كلاهما ميتين أو أحد على قيد الحياة أو متفرقين حصل بينهم طلاق لا يهتمون. هكذا يا ليت اهتمينا بالأولاد وحافظنا عليهم، وخصوصا الأيتام. كثير من الأيتام في الشوارع وهكذا وهكذا، ودخلوا في أيد العصابات المجرمة، ومع الأسف الشديد في المستقبل كل واحد منهم يكون مجرم آخر، يكون مصيبة على المجتمع. فوظيفة الحكومة أولا ووظيفتنا أن نهتم بأقاربنا وأهلنا والذين نحن نعرفهم وهم أيتام حتى نبعدهم عن هذه المصائب. نرجو الله أن يوفقنا لهذا الأمر إن شاء الله. تشتكي دنيا جوارا بيجم لأز يقينكم قالك جوا هاي واش دنياي تنا تلفون دست وداج يوم في سيفور قدارتنا فيلمات خوينياج أخباركو واش خورانك لو رعدتك ما إنسان هي أم ناخذن خورابن أم ناخذن شيار ببن أبيكو بخاز الشيار بقرا سري بيشه شيار بون زحمته تشعبي خوكي تخواخ برافيني تدرد خوش زيدا بكي تبيشه تعاجز ببي خوازی و بخوانده و خبر دا و دولتش خوازیش مرا بگوته دولتش مرا نابجن اوان زاروک کلوان درا یا جلولات ما که تشمشته و خوارنه تای توز و درمان هم جوانات بجن نارکوتیکا یعنی خوازی وزانه بونه جوان زاروکا چند دیوان یتیمن چند جوان زاروکا بدیتنه بافتنه یا جیوان کتنه ناوا مافیا اوی که ملت دکجن کره لوان خند دزیاد کن ور حاصل بلا و مصیبتاتینن بلكي صدي نوتوان حفتا تشوك ما بحثا ناركوتيكي كرت خطبه دا اجا راست شخص كي هاتم كاري ابد فردا كارت كتابي حكومتي كارت كا رابور وتجد وتقريبا صدي نوتي وانك امواندگرن دي باوي وانتنن صدي نوت ياجي ديتنا بافتنا ياجي دي باوش هف قتينا زاروك بيخوي مازنبيه مالباتا كي دي باوي بهف رابن نكتنا دستما وخاصه كيمت كابن دستما صدي حشتي نوت دي بافتنن يا جي باف مريا يا دي مريا يعني بخدي مانه دولت في تشتج مرنا بامجنا خوينن نابجنا حاجه باف چه بلا مصيبت ام خبر سيبورت خوينن سياسته كي كو نم بيترد بن نبرچيد بن سياسته كوالا يعني درد ملتم درد وكل ما افن يعني افان جنج ما يروش ما كتنا في حاله هفته چی ما گو راپورت بجن زارو که 13 ساله دی وان تشتاد فروشن شخصی که میدی فوتوگراف در خصم را گزارو که 8 سالی میگرتیه حب جوایی دا من 8 سال فوتوگراف پیش میکرد گواوی ملفرا گرتیه زارو که 8 ساله حب کی کد که کاتگوریا نارکوتیکه حب 8 سال عمری وی کا فروت یا کا گوتنه بفروشه جرایان 8 سال حساب که چه بلا و مصیبته دولت چی بی آریدا پیش کی چعبخ اواکینوت کدبی از ناخوازم بدینم مافیا جوانا لازمن بفي شكل هاني قرا دولة شعبي خباك ام قرا شعبي خباكن وان زاروكا وان بخيا وان انسان محتاج ام لوان خدي در كابن هر كس كيج مالبات اخو اقرباي خو وانج خراب وج خرابيه دور بخينه دماك امان دور بخينن لازم دولة شي آلي كاري كيبك دولة شي در خيره وك دولة شي بيجا كيل يتيمه كي خدي در كبه خصوصا برازايته بسمامته از پره بدم ته اگر کو دولت دست درجه ملت بک ملت شي امجي شيار ببن بلکه وی وقتی هم تکاربن وان زارو که خور خدی در کبن یه حساب کرد دی باب جهف خلاص بونه دی مریه باب مریه هر دو مرنه اف زارو که یعنی کس کلوان خدی در ناکه و کس کلوان رحمه ناکه کتنه وان کولان یعنی بونه بلا و مصیبت شخون بونه بلا سر ملتی بن بلا سر خوشی خیرش خنادینه عمر اون و 45 دمرن فقیره زواج تنه زارو تنه تشتکی تنه لورا ما ظلم لوان کری ام لوان خدی در نکتنه افجی عیبا ما هیویا ما اوکو ام تکاربن لوان خدی در کبن دست خوبدن سر وان و دولت چی چعبه خوبه آلیکاریا ملت بکه امجی ببن خواهی زانبونه کی وان زاروکاش بی بلا و مصیبت خلاص کن. نرجو الله أن نفتح أعيننا ونهتم بأيتامنا وفقرائنا ونحن خصوصا الذين نأتي من بلاد إسلامية مع الأسف الشديد في دولنا هناك حروب أهلية بآلاف مئات الآلاف أيتام من الأولاد فأن نحافظ عليهم نمد يد العون إليهم وأن نقيم مؤسسات يهتم بالأطفال والأيتام. نرجو الله عز وجل أن يجعل ذلك همنا وغمنا وأن نعمل وأن يوفقنا لذلك إن شاء الله. أبيكم أيوة كمان جوالات أخوي بسلمانة جاتنا براستي
ولات ما کشتن تدا گلک شرط تدا گلک بلا مصیبت ما گلک انجبرویجی به هزار سیوی یتیم هنه به هزار بصد هزار هنه املوان خودی در کبن دست خود سر وان بدن بلکه یتیمه کی کو ما آلیکاری او کر صبر رو بکنه پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام نه به پیغمبر اما به انسان کی صالح به عالم کی دین خودش ملت را بجده پیغمبر یتیم بو یعنی حساب که او یتیمه کی بو و خودش امر متکد به پیغمبر و یتیم بو جرای بیت یتیم و ملت خودی در کتن ام جلوان یتیم خودی در کبن بلکه صبر رو در خیر خودش وان و متبر بک حتى برا بس حفتاتي إن شاء الله نلتقي في الجمعة القادمة إن شاء الله. Muhterem cemaat, bugün başka bir konu ele alacağız. O da kişinin kendine güveni. Özgüven dediğimiz bir kelimedir veya da güven. Bu sefer bu güvenden amacımız veya da bu kelimeden amacımız kişilerin kendine güvenmesi değil. Bu önemli. Çünkü toplumların şöyle bir sorunu vardır değerli cemaat. Kişinin kendine güvenmesi, toplumun kendine güvenmesi. Kişi olarak tek tek olarak biz bazen kendimize güveniriz. Güvenim tamam, o diyor ki benim güvenim bana tamam. Fakat toplum olarak biz birbirlerimize veya da kendimize güvenmediğimiz zaman yine kaybederiz. Şunu unutmayın, bugün geride kalan birçok toplum kişisel olarak herkes belki kendine güvenir. Diyor ki ben güçlüyüm, kabiliyetliyim, marifetliyim, bunu yapabilirim. Fakat toplum olarak valla biz beceriksiziz, başaramayız, biz kendimize güvenmiyoruz, efendim cahiliz, hep bu genel kelimeleri kullanıyoruz. Mesela biz kendimiz konuşurken hiçbir zaman demiyoruz ki ya ben kötü bir adamım, ben cahil bir adamım, efendim ben bir şey yaramam. Asla bir insan bu kelimeyi kullanmaz. Kullanmamışız da hiç işitmedim. Fakat aynı bu insan İslam toplumundan, Müslümanlardan, kendi halkından bahsederken biz cahil bir toplumuz. Bak biz geride kalan bir toplumuz. Efendim biz şöyle bir toplumuz. Peki ona desen ki sen nasıl bir adamsın? Yok ben okumuşum, ben kabiliyetli, ben marifetli, ben bilgili, ben gayretli bir adamım. Yani demek ki sorunumuz kişiler olarak değil. Sorunumuz bu sefer çoğunluk olarak biz kendimize güvenmiyoruz. Belki ailenin içinde yaşayan insanlar herkes kendi başına iyidir. Fakat beraber bir bakıyorsun ki kötü şeyleri yapıyorlar. Beraber iyi bir şey yapmıyorlar. İslam toplumun en büyük sorunu, biz Müslümanlar olarak en büyük sorunumuz inandığımız ve belki şahsi olarak yaşadığımız değerleri pratiğe sokmamak. Onu meydana atmamak, onu sokaklarda görmemektir. Belki adam kendi başına çok cesur, fakat sokakta korkak. Adam belki evde çok temiz, sokakta çöpleri yere atan bir adam. Evde çocuklarına nasihat eden bir adam, dışarıda ağzını açmayan bir adam. Kendi başımıza belki çok halim insanız. Halim biliyorsunuz bir kelimedir, Arapça bir kelimedir. Anlamı hikmetli davranan demektir. Halimdir. Her şey yerinde yapar, zamanında yapar. Yani aceleci değil. Ondan sonra yanlış bir kararı vermez. Halim demektir. Verdiği tepki hikmetli bir tepki ve yerinde olan bir tepki. Peki toplum olarak bir bakıyorsun ki serseri insanlar olarak meydana çıkıyoruz. Halimin karşılığı da serseri demektir. Serseri dengesiz hareket etmektir. Yani ne yapacağını bilmeden iyi yapacağını düşünürken bir baktın ki yanlış yaptı. Toplum olarak biz böyle insanlarız. Serseri kelimesi demiyorum fakat toplum olarak sahip olduğumuz, inandığımız değerleri yaşatmıyoruz toplum olarak. Yani mesela biri gelip bize küfür ederse tek başına belki halim olur, sakin olur, iyilik yaparız bu adama. Belki adama cevap vermeyiz, onun derecesine inmeyiz. Fakat bir baktın ki bir karabalık meydana çıktı, biri onlara ufak bir taş attı, bir baktın ki bu insanlar dengelerini kaybettiler, her şeyi yakıp yıkıyorlar. Ya ne oldu size? Tek tek öyle değildiniz. Toplum olarak niye böyle oldunuz? Demek ki bu sosyal dayanışma, sosyal uyanma, beraberce hareket etme, beraber güzel adımları atma, o ruh bizde yoktur. Maalesef. Yani herkes kendi başına iyi, fakat toplumun arasında olduğu zaman kimse sesini çıkarmaz. Herkesin aklında ya iyilik yapmak vardır ama kendisi iyilik yapmaz. Fakat başkası yapsın. Herkes kendi içinde temiz bir adam, fakat sokağa çıktığı zaman çöpü yerine atan bir adam. Mübarek ne oldu sana? Tek başına temizdin. Peki ve de kendi avlusuna çöpü atmaz, dışarıya çıkarken sokaklara taşları çöpleri atar. Öyle toplum olmuşuz. Böyle toplumlar asla kazanmazlar. Asla. Hep parçalanmış, hep
kendileriyle meşgul olan toplumlardır. Ve şunu unutmayın, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Cenab-ı Allah Müslümanlarla konuşurken, onlara nasihat ederken asla sen demez. Siz kelimesi kullan toplum olarak. Ku enfusekum mesela diyor ki kendinizi kurtarın. Nefs kendinizi bak demiyor kendini. Allah Azze ve Celle demiyor ki kendine dikkat et. Kendinize dikkat edin. Ey iman edenler şunu yapın. Bunu sürekli çoğunluk kelimesi kullanan bir sistemi vardır Kur'an-ı Kerim'in. Yani tek tek olarak değil, toplu olarak bu işi yapacaksınız. Bir ahlak toplumda hakim olursa, iyi veya da kötü, iyilik varsa o toplum iyi olacaktır. Kötülük hakim olmuşsa o zaman kötülük gider. Düşünün bakayım, herkes kendi başına efendi, fakat beraber oldukları zaman herkes yalan konuşur. Birbirlerini kandırıyorlar. Halbuki kendi başına da sadık ve emindir. Ama toplumda eğer yalan hakim olursa doğru değildir. Adam kendisi bir şey yaptığı zaman tamamdır, fakat bakıyor ki pazarda, ticarette adam hile yapar, sesini çıkarmaz. Hani sen dürüstün, senin o dürüstlüğün eğer pazara çıkmasa, meydana çıkmasa, ticarette biz toplum arasında bunu görmesek sen iyi bir adam değilsin. Dolayısıyla bizim dikkat etmemiz gereken değerli cemaat budur. Bunu da nasıl yapacağız? 1, okuyacağız. 2, okuduğumuzu pratiğimize sokmamız lazım. 3, okuyup da pratiğimize soktuğumuzda da tam inanacağız. Yani efendim ben bir şey öğrendim, doğru mu yanlış mı? Doğrudur. %100 emin misin? Peki %100 eminim. %100 emin olduğun zaman bu sefer bunu da insanlara anlatman lazım. Anlatmadığın zaman sen bunu alt üst etmiş olursun. Bir yere varmamışsın. Bunu anlatacaksın korkmadan ve mükafatı Allah'tan alarak. Mesela birçoğumuz camiye gelir, hutbeye kulak verdi vermedi onu size bırakıyorum. Fakat kaç kişi sizden, bana cevabı şimdi vermeyin, cevabı kendinize verin bakayım. Kaç kişi sizden eve giderken hanımına diyor ki hanım bugün camide şu konu anlatıldı. Camide bu anlatıldı. Hoca bunu söyledi. Kaç kişi? %90 kimse bunu yapmaz. Belki camiden çıktıktan sonra da hoca neyi anlatmış bunu da bile bilmez. Kulağını vermemiş. Bizim bir hocamız vardı rahmetli İbrahim Hoca, Allah rahmet eylesin. Diyor ki ben küçüktüm, bizim köyümüze hocalar, alimler gelir, sohbet eder. Diyor köyün erkekleri gider, diyor benim babam da giderdi. Diyor annem, babam gelirken ya diyor ki efendi şeyh ne anlattı? Ola diyor bir şeyleri anlattı. Bir gün bir şeyler, 2 gün bir şeyler. Dedik ya Allah'tan kork, bu bir şeyler nedir? Bize de bir söylesenize. Siz gittiniz, öğrendiniz, kulak verdiniz. Bazı bize de söyleyin. Bir şeyleri söyledi. Neydi bu bir şeyler yani? İyi mi, kötü mü? Güzel mi, güzel değil mi? Bize de bir anlatın bakayım bunu. Bunu da yapmadığın zaman camide öğrendiğiniz bilgiyi evdeki hanıma, geline, kıza götürmediğiniz zaman, iletmediğiniz zaman biz hala tek tek olacağız. Gideceğiz onlara da söyleyeceğiz. Onlara söyledikten sonra bu sefer biz bir grup olacağız. Zamanı gelince beraber de camiye de geleceksiniz, gideceksiniz sohbetlere. Bu zaman biz değişeceğiz toplum olarak. Ama ben gittim kulak verdim, eve gittim kimseye anlatmadım. Camide bir program vardı, ben yine gideceğim, hanıma söylemeyeceğim. Sen tek başınasın, sen asla 2 olmayacaksın. Ama hanıma da illettin ve beraber camiye gittiniz, bir şeyleri öğrendiniz. Yarın başka bir aileyi de getireceksiniz. Bir sonraki gün başka bir aileyi getireceksiniz ve beraber biz değişeceğiz. Değişim bu şekilde olur. Toplum bu şekilde kendine güvenir. Ama maalesef birçoğumuz kendimize güvenmiyoruz. Yani camiye gittik, niye gittik bunu da bilmiyoruz. Ne anlatıldı buna da zaten kulak vermiyoruz. Ondan sonra ben anlatacağım, acaba benim yolum doğrudur, buna da emin değiliz maalesef. Yıllarca namaz kıldığımız halde, ibadet yaptığımız halde hala da ne dinimize, ne şahsımıza, ne düşüncemize güvenmiyoruz. Belki yanlış olabilir. Belki yanlış olabilir mübarek. İmanda tereddüt olmaz. İmanda kesin bir inanç lazım. Sabit olacaksın. Kesin karar vereceksin. Yolum doğrudur, inancım doğrudur. Bu şekilde gideceğim. Cenab-ı Allah bize öyle bir imanı versin ki güvenelim. O iman hayatımızda olsun. Bir de pratikte olsun inşallah. Onu sadece evin içinde değil, sokakta da bunu yaşatalım. İşimizde de arkadaşlarla yaşadığımız topluma bu inancı taşıtalım ve onlarla beraber bu inancı yaşayalım. Tek başına yaşayan değil, toplumla beraber hak için yaşamış ve hak için ölen insanlardan eylesin inşallah. Allah Azze ve Celle bizi hak yolundan ayırmasın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.